tala mai le langi le mamalu o le tua. O whaalia fo i le vani monimo o ngā ruenga o na ao. O tau atu le upu le tasiaso le tasiaso. O lo whai o le poto le tasimo le tasimo. Ia maria fo i atu koe upolo utu. Mamafa fongo lo utu. Io mai lo papa le na tutola ina. La tato tau. Let us pray. O ta lapu pui o lo malu pa ia. Ulufale i mātou i lo mātou tapo i ngā whaitene. O mātou whaitawina fo i upu mai le fionga pa ia a lawa fio. E amata ai so mātou o atu i lawa fio. O le pumoni le nei o mātou i loa a le tō mai lau pule. A le whatanga mai e lawa fio le patu se tau langa i a te oi. E le mawhai lava e le tangata. O na avatu se tāpo inga i ate oi. Me leo mātou whatangu si ai, whatasi mai o longo ngāna pa ia. Pāpti soina o mātou loto ma manatu te totasi. Fufuruina o mātou ele lea. A mātou avatu le nei tāpo inga i le ngāna ma whamaoni e te tawai. We're gathered here once again, as is our custom every week, to worship you, to discern your will, and to offer you the glory, the praise. But it is very clear that without you giving us permission to worship, we gather here for naught, and we might as well be watching something else. So as we discern your will, we ask that your Spirit hover above us. Grant us permission. Invoke the proper emotion as we give you our hearts, pour out our minds, and ask for guidance this week. We pray this in your name, Jesus the Christ. Amen. Tatou amata le nei sami me le ingo le tua e se lau fasu wha. Ua sa ona oli nei o roto ia Yesu. Oh
mawhia le taiao, ina tātou e kalesia pe o na masani ai, whionga te whono, ma le lau, whatalofa atu fo i leo whaina muenga i supa i awao, ma atu whautua, whatalofa atu fo i whionga te akono, ma whatama tina, ia nese alu whanau whasino nei e kalesia. I'd also like to welcome those who are here visiting, who may not share the same language and culture, but for some reason you are here. I saw a butterfly earlier today. And this is my prayer that as you participate in our worship here at 2nd Samoan, that you get a glimmer of God. You get a specially nuanced glimmer of God that touches that part of your soul that may not often be touched. If it weren't for the language that we use, our approach to theology, our reading of the Bible that's been with us for 2,000 years, and to the extent that you're participating and don't share our Christian faith, then perhaps another glimpse of what our brand of Christianity is and how it touches where you're at in your life's journey. And we're part of the United Church of Christ, and we say, whoever you are, wherever you are on life's journey, you are welcomed here. So on behalf of the leadership of 2nd Samoan, welcome. Wala tātou whamawalalo I lumone tua le tātou tatalo. Let us pray. O oe lava na e whetalai le rie. A mātou tatalo I lau whio I pupuni le whai tutoa. O na mātou moane le metu fua po I sānao I mātou. E a watu ai na mātou tāro sanga I ate koe. E ma Faiai na whaiwhapenare tāro sanga le tangata I ate koe. A le nei tai au, wo whanga poto lo nuku lau e kalesia, I lātou whatuatua. Se I a watu tasi no mātou leo I ate koe whangaina e lo tangata whatoa. E whaaleo mātou longona, e whaaleo mea o whaima whaatiata mai o mātou loto, e whaaleo atu mea o mātou iai. Me nā waleo na mātou poto I Ulufale tāpua I nene yaso. Se tu whatasi o mātou loto, se I sui whatasi o mātou longona, ma watu I lau whio mea o ma mawhai o mātou loto. Au le whaia le nāi mo mua na mātou o watu le whawhitai I a te oe. Le whamanu ma le whanetanga. O wā o mā lia lau tau singa I a mātou. Nā na mātou mā whau lava I le lava yaso o ma vai atu. Le whioahi o I mātou le whonga ele. Ia mātou ngā luenga whaite tō tasi ma ngā luenga whaite le. O na mātou mauti noa I lea o le nei manatu. Ana le se noa wā o whio. Se manu e leo o mai I mātou I le nei aso. Tanga I fo I ese le tele o tala I e maani liu. Tupulanga tala vō o pulea I lātou I o lātou goba. Tangata mātutua o awa le lātou pule I whanau laiti. I mar whamai lava le nei o otoina le tangata. E le ngata I lo mātua tunu I nei a whapere la rolangi awa. E le nei lava whaia tu suru o le tina o whangapoto lo lugu malau e kālesia. O I nā mātua tunu tino aia te le tukuna I mātou o mātou oti. Te le tu la fwai I ai mātou.
Au e whamanuia I mātou leo o maua I mātou le nei mawhutanga I lau e kalesia. Mātou whalongo fo I le malanga le maliu maleoti a I lātou mātou te masani. Sa mātou nuti mea whatasi. Ia le sao le nei o lotu ma le kalesia. O nā mātou te mauti noa ai, ana le se noa la o fio. Ana le se noa le whatasi mai o loa nganga pa ia ma whao uina I mātou te tōtasi. Se manue le maua I mātou le nei langi Maina. Le melea whawhitai. Whawhitai le li e ui ai lea, e tusa lava pe afe mai le malanga le malimaleoti. Tusa lava pe tutupu mai ni whawhita au le whanoa noa lo loto ai tangata. E te tau lava iai mātou na mātou whawhitai I a te oe. E te tau lava iai mātou na mātou mai I lo whale tāpua I le amatanga o le vai aso. Ai sea, ua o le mele na e ao ni te tau o le mātou whaia. Le tangata lava ia na e whaia I a tāpua I la o fio. Ia se ili I lo fina ngalo. Le mele ao ni te tau o le mātou whaia. E su ai o mātou imi. E maua I o mātou mālosi I lo whale angana. Mātou te maua ai I whatonunga I le ao ni te tau o le mātou whaia. Me leo leo mai o lau whanau ma lau nungu I le nei tai au. O mātou o mai o wau le mele te tau o le mātou whaia. Whaftai ono le ola ma le mālosi. O lo mātou ori mawina I ta māma tina mātutua o lau e kālesia. O atu kātou I teimi whaingatā o lo lātou soifua. O la mātou te tālo leri e whamatala loto I ai lātou. Lingi atu ai lātou lo file mu. Au whengai lātou ma teimi whaingatā. Ti ngā o le tino. Ti ngā o mawhawhau. O mātou te tālo leri se e whanofo file moina. Le au mātutua o lo I ai mātou. Mātou whawhitai ono lo tuspa ia. Whawhitai ono le awanoa le lei mātou te tāpua ia I le file mua o lo sapati. Whawhitai ono whea tāmanu ese nā tia e o mātou tua ala. Mai lātou I la le whatutua. Ua utu I le file mua o la wafio. E tu sa pepe vesi le lolorangi. Ia e toa pe tangata e whatutua I a te koe. E tu sa lava pe luka le ngata I whame. E mātou te toa pe na o mātou mauti noa. E te letu ngā whoina lau whanau whatutua. Whaftai no mea lofa I lo walo I Yesu Kiriso. Le malama ato toa I mātou. Pe whawewheo na e lofa I le tangata o tu lafoa I a te oe. Pe mawhaifo I mātou na o sia le nā lofa. Pe ona whataitai mai e Kiriso. E paule nei o mātou mauti noa. A mātou mawhauwhau I lo lofa lawe ai. A mātou mawhauwhau le maleo I Yesu I lumo le satau. Ona mātou mawalosi lea. Ona maua le I mātou o isi fo manatu. Mātou te manatu ina ai le whengatā le nei o lama. Ai meise le a whaalata ina I mātou I lātou mātou te masani. Lona soifua, ofo ina atu, o ana o oma, a o iai o ia. Ma le sosoani marosi o loa ngana pa ia I ai mātou I lea teini ma lea teini. Ua mātou tau sisia I le lei. E mātou la fua I le leana. Ua mātou nau ai nei manuia tangata. Ia whatere ngesi o na mātou whitai I ai lātou. O ia me uma o mātou whawhitai atu ai I la o fio nere. Se ia ta lia mai na mātou whawhitai. Ala mātou manao le nei nere. Ia iai mātou le file mu o la o fio. A mātou nofo ma wa ai o mātou mātua. I lātou o mātutua o lātou kusanga.
Na mātou no tinoa ai leo, no mātou I uma leo. Mātou manatuaina fo I lātou, o mātou whamawai atu I lātou sanga tamuai. Bo atu I lātou I la ni mātou te leo I loa. Na mātou I loa ai lea le whainga o sofua ma leo langa. E tenge uma ai no mātou whatuatua. E tenge mātou te whatuatua I le tua ese. E tenge whisiringia I mātou le lofo lau fio. O nā atiki e lava lea o na whaingatā o sofua ma leo langa. O le mātou manao le nei lea li ia I mātou I loa oe. I mātou I loa oe a mātou talavou ma mātou marolosi. A o le teke ua sina le lauau. O na ia I mātou leo le file mua o lau fio. Le file mua o lau fio e le mawhai an tangata o na whamatalaina. Le file mua o lau fio mātou te tutu maua I au fionga maua o honga. Se ia o le teimi e tō ai o mātou manama. O mātou te tālo le li ia mātou I loa lava oe I o wala ese. Tāpo inga e whai lewa yaso ma lewa yaso ia mātou I loa ai lau fio. A mātou whai tau fo I upo o fionga ia mātou I loa le whaali mai o lau fio. Ia o lava ia mātou pespesenga. A mātou talo talonga. Mātou mawhau fo I le upo o lau fio le li. Ia mātou I loa atini oe ma mātou walo lofai I ate oe. Ia o fo I vai tau o le ekalesia ia mātou I loa I oe. Le nei lava vai tau o ta o le epifania. O le vai tau o whaali mai e lau fio I a wala ese. Lo mātou te tālo le li. Ia vele manawa. Ia vea mātou me ai. Vea le ani le matangi. Ia vea le tutolo le anufi. E whai ma wala e whaali mai e lau fio I ai mātou. Ola mātou te tālo le I ai mātou le noto maulawa. Le manino la mātou wa ai. Le mawhau alia. Ina ia mātou I loa ai lau fio au e whaali mai o wala ese. Awa a mātou I loa la o fio. Ona mātou I loa la I o tātou pale whengai. O oe le tua, o I mātou o tangata. O oe whakavau o golofa, o mātou te agolofa, te a whai alofa ina I mātou. O oe tu mau e whakavau, o I mātou e whaitauina o mātou teimi. A mātou I loa, o mātou pale whengai ma lau fio. O na mātou I loa I lea o nā rolofa I o mātou usua tangata. O na tupula I o lo mātou fia I nisi. A maise I lātou te le loa lau fio. I le neiva yaso le ta ape ma le salalau o lo nuu ma lau e kālesia. Ngā luenga o lo whenga iai mātou tātou ma lau fio. Sana maua pe mātou whamanu alo uma e mawhai ona maua e tangata e whatutua I atu oe. Mai e iai mātou e malosi e pāsi e tua I nisi. A mata I o mātou ainga, whasolo atu ai I o mātou nuku, ia se I o lawa I le tumi inga o le lalolanga. Nāra mātou te talo whatasi ma te talo lino o tangata lawa ia te tutasi. Ua lone e sina fia mamamai. Ta masi e tali mai e tusa no lama sani. Loving and precious God, we have but one prayer. And that's to be able to see you. To be able to discern your will. Give us the gift of Mafofo Alia, discernment, mindfulness. So that way when we get to know each other in your creation, we get to know you.
You've taught us in the past that you are not far from us, just as breath is closer to our lungs, so are you closer to us. So it is our prayer that as we are mindful of our surroundings, that which sustains life, as we pay attention to our relationships, that we get to know you. As we pay attention to the finitude of our being, we're able to discern the infinity of who you are. As we pay attention to our limitations, we build tolerance and are able to see your unlimitedness. That is our one unique collective prayer, because when we discern your will, when we're in the presence of you, O Lord, everything else falls into place. Would your Spirit fall heavy on us? Allow us to continue worshiping you, now and forevermore. Amen. Latato whāauau i Pese o Samoan of Pese, special choir.
If you want to do all that to Fita Wina, if you make a forward, Malia to see a look on the farm, that to Fita for Faiai, for Busu Fast, for Omo, for Busu Putasi. The text this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 4. We'll be reading responsively in Samoan verses 14 to verse 21. Luka fa, fokusku fa e lusputasi, ole atato fetawe pe una masiniai. Ona foi atu leo Yesu i le mana o le nganga i Galileia. Ua longo atu foi le tala i ate ia, ua so e lava le tuhuma. Ua foi o ia i Nasareta, na tupu ai o ia. No Ulufale leo o ia le sunako i le aso sapati, o lana masani lea. Ua tu i lunga foki e whaitau. Ua i o lunga le nganga o le ligi, wa ua whaau mai ki a te ua fola le tala le lei i e mātitipa. Wa wina mai au e ia e whamalolo i e roto momo. E tā laki le salotonga i le tā whenga, ma i whakula mata o e tā waso. Tu sa roto i e o whasawaina. Wa tā ai e le tusi. No tuatu ai le ona ua nofo i lalo. No pula toa mai le i a te ia o mata o tangata uma i le sunako. O le aso nei ua tanu wai le nei tusi. O tō o whaamolongo ai. I whamia te maina tuere i tātou whetau whakamologo i upua nā whionga. Tuma watu pe a te ia o na lava me inga. Ne i o i le whakapau whakapau. Ni a whaala tātou e kalesia pe ana tātou usu mai le whalesā i le neitai ao. O te leo iai. Le ngata fo i le nā o leo iai a o a ofsosoani e masani o nau tō waa mai le nekula. Ni a wha o tō e tō mai i le whaneta puai. Ai ese le tangata le a batua le whetau matusi. Pai e tuae pise i o se tangata tātou te masani ai. Ia pe i ese lawala na whaitau ina o le whionga le tua. A o whaiwhi au o mātua i le lua ua. Ua iei aso sā whato ai loa lawa i le lua i ero lātou tofi. Ina ua tūlaki i le whaiwhi au ese le pule laa i le tai au nā. Ua maua fo i nei la tātou i Kalesia i Long Beach. Tūli mai lava wa lele. Le tūlaki e lahi o le tangata e le masani ai o tātou. Ese fo i lana whaitaunga o le tusi e le masani ai. O le mea nana tūku i aso lea. Whamai o mai tangata i le sunako i nasa leta. A tu wai le tangata lea, tōru se fulu o na tausanga, tala vōua.
Ma tua le titi la wa ya mona. Fita wela upui. A ese fita wala tangata e pe fita o wana mu wa le ni upo le perfetta. Atato mea le mori mawaluka matua I saia na fita wala li e anai na ngā leo le nana whaau popo I le li. Au fita wala ia le tusi I saia. Penale le isu naku na soreta I asona. Yo te manatu au mai tatou e le tu watu le fefe au masani po o ao foi. Ye langa manatu ese. Langa manatu fo. Pese I o whatanga ona tawemu a amu. Telefisini o le alanga. Mena sa tupu I asona. Famitangata pele o le tama e lea marui. Pele o le atali e lea o le kamoto o Yosefa. Ia no mare na whaitau le li le tusi o na nofo I lau ma whamaila na tawa. O le aso nei. Ua tau nuku ai upo le tusi le nei. Ia atono na faisa isi ana la auma faisa na awa le o mana tua e tangata. Paule mea o mana tua e tangata. Fomu le paki mai o le leo leo. Tusi e isa ia fōa o whaitau le tangata. Whaitau le tangata fō. Pe o le mea le nā na taia I la tō whalongo. E manatu mo a mata I le nganga o le liu. No whaitau e le tusi. Wa yo lunga le nganga o le li. Ia atonu e upu masani. Atato nofo ama exegete upu ia. Atato nofo ama valu ma va ili. Ia no tato I loa I la ia. Ile sampai lalo le nganga o le tua. Au se me sampai lunga. E anga I lau ai le langi o na sawa I leo le nganga o le tua. Te lewa ai I lau. Wa yo lunga le nganga o le li. Tangai o tangata I ngā. O se metafoa mo le soifua sa ili. Soifua atotoa. Soifua tautua o sa tangata. Rita lai o lana wa ai le langi. Se metafoa le nā mo tātou umalama. Ele mua ngana whapetania, wish upon the stars. How else would you wish? But upon things that are above in the heavens. It's like your wishes and desires are appropriately directed where the stars are in the heavens. Jesus read, the Spirit of the Lord is upon me, not beside me, not behind me, not underneath me. The Spirit of the Lord is upon me. In our culture, when you receive a gift, an envelope, let's say, if you are the recipient, you raise it over your head and you say, "Olo purele." Acknowledging your generosity. He puts it above his temple. It's where the Spirit of God connects with a person. At his temple, his head, top. Le nganga o le li po le nganga o le tua. Le persona leo le tua. Le tua tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Now le tua a nganga pa ia, o le mea na accessible le tātou, te minei. O le tua iei le li. Ma maufo i le tua le tamā. Ia o le nganga pa ia. Le nganga pa ia o fatasi mai tātou I te minei.
Whamaila ia mana tununa rua, o whaau mai i a te hau. Tanga le nei o le whaau, e wa vai ese mai e tangata mai le pao o isi tangata. Le whaau unga o le tuke se ina leo tangata mo se ngā kuenga whapitoa. Ia te ua sua vaia le winga o le nā upu whaau unga. Aise a ua tele whaau unga. O lawe le kindergarten, o whaia rato whaau unga. O le ngata i high school, o whapefo i le middle school. O whaau unga loa loa. Ia le lanolagi o le tātou i ai. Ia o le winga mo mua lawa o le whaunga o le wabai ese. O le whapa ia ina. Mo se ngā ruenga whapitoa. I le mawhaiuna nofo a tangata. Whai mawho mai. Le tau te pena. Le mawhaiuna whaiwhi au unga tangata. Tau te pena. A whina ngaro se isi whaiwhi awa tala le lei. E la sanga i te tau ana uia. E i whaiwa i te tau na whai. Ina babae se ai o ia mai le pāwa tangata. Ina i whao uina ai o ia i le tofi whaiwhi awa. E whulawa le football player. Le nofo ta alo e le nofala. E le ngā ruenga wabai ese. E le ngā ruenga e whaia o tau le lea. Au lai titi. Na ia whatu funga i nai o ia ta alo e le football. Ia la le whai atu sa utawa i le ta ronga na nafi. The 49ers o le Packers. Ai pau lawa lau tino. E ui lawa ina mawai e se ina nei au mai lua. Mo le tālonga ana nafi. Ana iai lawa le au. Na iai whakitoa iai lunga le nganga o le tua. Le au na manao whalupeo e ele nau mati i le tālonga. Le au na malo e le aso le nafi. O i la tau nana le ele nganga o le tua. O te le whaiatu. Le foi to lupe talo mai leva yasu. The word in English is anointed, but in this translation it's chosen. The Spirit of the Lord is upon me because He has chosen me to bring good news to the poor. So think about this process of chosenness. The process of selection, the process of anointed. It's a gift. We can't have all access to everything. Right? So part of how societies are organized is it has this scaffolding. It has this selection process that carves out, that anoints certain people for certain tasks. And to the extent that we give our faith to those structures, to the extent that we trust those scaffoldings, then we live lives that are peaceful. When we think about our religious experience, we are very fortunate that we have such things as rituals, ceremonies. We have an order of worship that sort of like discerns the will of God through our generation over time. Because without that, if we all want to have access to God, then it becomes problematic. To each his own. The Spirit of the Lord is upon me, Jesus read, because He has anointed me to bring good news to the poor.
He has sent me to proclaim release to the captives, recovery of sight to the blind. Let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor. Mind you, these words were penned by Isaiah some 600 years before Christ. Christ picked it up during his generation, and here's his addition. Here's his contribution. He said, today, this very day, these words are fulfilled. That was his contribution. And from there, a scaffolding was built. An infrastructure was put into place. Christ is at the top of this pyramid. And that's the reason why he's at the center of our Christian faith. Because he took the beingness of human and have it so it's juxtaposed with God's will. And he set for us the highest example of what it means to be human and godly at the same time. The charge is for us. This is 2,000 years ago. Fast forwarded to 20th century, contemporary United States of America. How then should we apply Christ's message? That's the big challenge. O le manatu ronto, fola le tala le lei e matatiwa. Fola le tala le lei e matatiwa. E le mativa fa latino, e le mativa fa le ngana. E le na tupe fua e le mativa o tangata. Ama faifo na tu e isi winga fa le ngana. Pe o le vevesi, pe o le popole vale, pe o le nanati. So se isi lava o lo mafatia, o la tona lo fia mana unia le tala le lei. E iei le Zen master, po le whaia onga o le mawhawhau e ngoi ia Thich Nhat Hanh. O le Buddhist monk mai Vietnam. Na mata lava lona wala wina ina o talavou lava fitu o na tausanga. Au tuputupuai lo lato ainga e pese i e asene vangu vangu lona anganga. E te tauana e alu e talai i mea mea. O sikuona o na tausanga na whaanoile i o na matua. Mom, Dad, o te whimanako e ka vea o na Buddhist monk. Te whimanako e trainer o e whaiwhawhi au e whatutuanga lea. Yona ngā waila i o na matua. Ina o pāre tau e Vietnam. O na saula i o Thich Nhat Hanh. Whaila na tau talanga i Amerika. Ma whamaila na tala. E le aise le maua e le whitau waki o tātou tangata. So he was an advocate of peace. Mela o tuku o veala na launga ma mea ua. Le fia ai tangata Vietnam ia ia. O na le mawhairola i o na toi whoki o na nu. E na nofo iale nei anu whalani whatu le Plum Village. Whate tai e o na manatu. O whirohi fo ma Martin Luther King Jr. Na nominate fo la ia le whiwhi au Thich Nhat Hanh. E moe ia le Peace Prize. Me o whamatala i nai le tala lea, o le me whainga luenga na whao ngā e Thich Nhat Hanh. Ina ia tala i e le tala le lei i e matatiwa. O le me whainga luenga le tala le mindfulness. Le whasamo ina o le mawhau alia. E sauma i upu whaelele tātou pe a whaiki ki ti se mata alia le tautua a. Au le mata alia lai wha ngai mata. Au le
mawhawhau alia e whao ngā i mawhawhau. So for me la take that hand. A amata ona mawhawhau alia oe. Ia ona amata leo le ela mona le iai o le nganga o le tua ia te oe. So amata lai le manawa. Me whata waa whapena tātou te le mawhawhau i e te retaimi. A te li uma lava manawa i le tangata i tutoni. Ma manawa i whawha. For my take that hand e te iai in the presence o le tua. Na maliu take that hand ananafi. Lona tulu o Vietnam ina mutu whatanga o ia tu foi. Ivas fu lima o na tausanga. Tangata o manatu o leise isi whakua moe. Tangata matitiwa ia. O tangata o safa. O alawa mea o mawhatia ai la tō. Ti ngā o le tino, ti ngā o le mawhawhau, ti ngā o le roto. Le wala awa le tua, e le ngata i le li, take na haan. Fa penafo me tātou, o le nā, o le tālaki le tala le lei e matitiwa. Tau le tala fia, i o lo mawhatia. Poor in spirit is this condition that you discern when you're in the Spirit of God. When you are mindful enough and present your spirit in connection with God's Spirit, then you will feel this poor in spirit that the prophet Isaiah talked about. And Jesus lifted up in his sermon that day. Steve Jobs referred to this notion during his commencement speech at Stanford 2005. He calls it staying hungry and staying foolish. It's this notion that there's yet more to come. It's the what's nextness. It's that which is yet to be. If you live your life based on those principles, then you will have embodied the message that was given by Jesus 2,000 years ago. With the increase of social media platforms, you now have the ability to select and impact the world. You have agency. You're able to make a difference. And instead of filling your playlist with things that don't amount to anything, may I ask you to fill it with things of eternity. Yep. Ele tala le ia kaino ma apel le fa mai fa I wele la o ia o to si na fia o tala na fa po watu e pisi I lua I tu I ngā tangata mo tangata e pe o kaino narcissistic o no inga e manatua ia te ia atonu na fai ia no na tama o ia ama leo ko whakepea ia tangata e pei o kaino o whaiwhaina na tāwanga I reisi aso o le talia le tua ita lo whaau lo o na sawari lola ia whaau loa I le lorolanga tangata mo na al tangata mo na mua o le tangata lena te tamu le tangata ai kaino ina wala whailoa I mana tua masani matatou le tala. Whamai wale ta lia le tua le tā ranga kaino o na whaku leo na mata. Yo na latu leo le tua ia kaino le si aso whai atu le tua ia kaino. Kaino. Hame te whanau noa ai.
La me whakua i o mata. Lo le lei lava a e whaia se mea le lei. I waina tau ia lo le lei. E na u whakua o mata. U whanonoa e. O i whafo le whaitutoa. Le nālo o iei le leana. Ia. Tātou i lo uma le mena tutu. O le mawhai e kaino na tu e whai si tau langa i le tua. O manatua ia o le talia le tua langa tau langa o le mele o le ale talia ai be le tua langa tau langa. O vero na whanonoa o na whakuma me o wha Ulufale e ia le leana. O miliu whatasi. Ia o nā e le ia te ila manatu whasioti na mauso ape. Tangata e peo kaino, mō. Ia ma le tangata, le kaino lea na whautuheina e le tua, lea le kaino le nā, le kaino e whaipea, le na tāpama e le tua. Le kaino e lofa pea, e tu wawanoa pea, e tu saape, le tania e le tua na tāpama, e whaipea, le pea. Tau sisi pe le lei, se e iwa ina le lei le larolangi ati. Ioi. O ngā le li whaingofi, ia whanatā na whautini. A tātou o maipe, le mai eli le aso sāma, Tātou te utu vai ia. E manino le whaali mai o le tua ia tātou i le taimi ma le taimi. The last point I wanted to make is this. Verse 19. Jesus said that he was put here to proclaim the year of the Lord's favor. That's the year of the Jubilee. That's when all debts are forgiven. That's when the land is laid fallow, given back to those who owned it from the beginning. I'm beginning to see that now. During our time, debts are being forgiven. For some reason, student loans are being systematically disappeared. Credit card debts are being wiped out of the financial books. Anyone who's thinking about changing careers now has an opportunity to do something meaningful and not just earn a living, but create a life. And I don't know, only God knows what's going on. But paying attention to what's happening, staying mindful of what's happening around us, will start to give you this purpose, a reason, and a way forward. So here's my charge to you, my friends. As you go out into the world this week, be mindful of what's going on. Pay attention to those things that you don't think much about. Instead of partaking in things that gives you pleasure, what about things that make you think? If you really look at the game, the 49ers and the Packers, I don't want to go back to that because it creates tension in our community, but if you look at it, it's not the quarterback where we thought the points were coming. It's from the special teams. It's those people that we never think about. It's the kickers. You know, it's those people on the line. When you go out into the world, have that lens with you. So you begin to see people like Arnie, Butterfly, people that are invisible to the main eye. But now that you've seen what God does, don't let that be you. As you go out into the world this week, may you be a witness to the gospel of Jesus Christ. La whanata mai nā upu whiwhiria mo le nei aso.
ngana fifia ma o ngana whaftai o ngā ruenga o mai o le lava yaso o mawai. Tani alofa le atua i whatasi mai rona ngana pa ia i ngā ruenga le awhenga iai tātou i lewa yaso. Ia la whai wina le nei sa minga le le ingo le tua se lau ono suku ono. O mai aso mai ia whina le tau o le lei le tau o le tau. Se lau ono suku ono le pese o la tātou pe pese ai. Mali o se pulona tanu wasa le afi finei le tulai ono
to a Faiai Congregational Church Yasi in the Heights. We like to with you away in Nasaming. If I'm not no fear of us, it's in Nato, we see no road, my word that to feel to see Putini. Yet when we are out on our level, never yaso maintainer, a tato. Faiai Ulufale, tato, a former malfoy. Ia on the tato to ape here. La tato to talo, let us pray. O mato waoina se veni fata va. If so swani the vai o le uso I nei. Ile tu falatino. O mato talo le ie fa paia fa manuia. Fatutumu me walato fa amaoina ile nei o wala maisi o wala tele wasi na fia la ufia. E tonu o yopo o fio mai sini manuia o le fuai. Lo le kalesia o na telia. Fa Maina foi nei se lene fa o te lei nai lo fina ngalo ele menei. Malamato o le mau ele nei kalesia. We thank you, Father, for the end of our worship. We get to meditate on your words. And as we go out into the world this week, we ask that you gift us with the boldness, the mindfulness, so we can offer grace to those who are suffering in the world. O mato o ile si ui o le nei tapo ina. Mato lafo se watu I la fio malenganga pa ia malenganga wenga whaifipea. E musuina le winga mone o fio. La mato tuua. Ia tua mai o mato lunga, le lofa tuna o tele o Yesu Keriso lo mato li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamā. E man mawhtanga le motusia malo o ngā pa ia. Ia I mato lea ma le lorangi awa. Nei maso lumai o il whakawau whakawau